dito si Dingjing na napulbaan. Yeah, good pilot. First time. Ako pa naman. Ha? Lupis kami daw. Hindi. Kani ato one. I'm losing myself. Mga naon nagasalig sa kwan life vest lifeguard na nagsalig sa lifeguard kasi Mag-balance ko. mga nagsalig sa life vest o sa lifeguard. Kada ko ang tanong tao. Dagon kay tao ba? Okay ha. May ano kadaghan ang kay holiday man. Friday! It's Friday! Oh, ila! Nag-start naman eh. Be, ako ka rin, be. Ay, ana, inilang sa ulo. Relax sa ulo, Len. Relax sa ulo, Len. Ang bahay na may ulo, Len. Wala na ko na naman. Ading bumbay. Love you. Kaya na kamaster. Kaya na kay life vest yay. Dara. Yolo, pasto. Lalok na pala kayo, Ren. Lalok kayo. Lights in here are blinding me. I can't see clearly anymore. I have no fear how this will end. No, nothing scares me anymore. If we never see tomorrow, babe. If we never make it through today. If we never see tomorrow, babe. I know that
you ready? Are you ready? Oh, la 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 la. No, heart, mom. Kayo. Okay. Oh, dabuyong. Thank you. Bye guys. Enjoy this adventure. See you again Next episode. Next year at Atlantis by JR. Mas muna pakatapos tayo, no? Oo, kanina mga ka-start. Kami ganito. Lahat sa flow. So far, bulga na kayo eh. Bulga na kayo.